Maulo file Uwana olea nganga paina Natsiva mafana fano Leoli oli lena Hemalia iloloso Oli oli esatoma Sia otato lima Prophesy letu So semeo ya Maria Sele alma leila loania Momo wailo hola Uwanao Yesu Wailo oli oli ya soba The joy I have in Jesus is good for me. My heart is happy and I'm in peace. And only the Holy Spirit can comfort me. And that is the joy I have that pleases me. Let's all rejoice. Let's all rejoice and lift our hands up. Thanking God for everything that He's given us. What's worth in this world for my life to be wasted by? Only Jesus that brings joy in every day of my life. Only it's not so much. See, I tato lima, prophesy letu, so simeo ya Maria. Sele alma leila loania, goma wailo wola. Uwanao Yesu, wailo oli oli ya soba. Hallelujah, ole taua le naolo oli oli le ali, amene, oli oli le tangata. Na ole atua mauailo oli oli sili, na ole atua fo ia mauailo file mu. Amen. This next song, He is worthy, and all of our praises, all of His glory, all of the credit, everything is for Jesus. Amen. Hallelujah. Come on, team. Mai so pati mo Yesu le nei tai ya mai si pati mo Yesu. Hallelujah. Yo yo yo. You're worthy, yes you are, highly exalted in this place. Lift your hands, all you people, rejoice and be glad. You who live in the islands, for the Lord your God rises upon the sea. Your deliverer, come. Clap your hands. Clap your hands, all you people, rejoice and be glad. You who live in the islands, for the Lord your God rises upon you, see. Your deliverer, come. Though the battle rages fiercely, stand and see the deliverance of the Son. How my glory brings your darkness, see. Your deliverer, come. Sing and shout, celebrate Jesus Christ. When we cast uttermost silence of the earth, rejoice in God's favor and His grace. You're worthy, yes you are, highly exalted in this place. Power, love, liberty, victory, sound mind. I give to you, don't hesitate. This is your greatest hour, see. Your deliverer, come. Power, love, liberty, victory, sound mind. I give to you, don't hesitate. This is your greatest hour, see. Your
deliverer, come. Sing and shout, celebrate Jesus Christ. vindicates unsable silence of the earth, rejoicing God's favor and His grace. You're worthy, yes you are, highly exalted in this place. You're worthy, yes you are. 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 Yes you are worthy, yes you are. Sing and shout, Celebrate Jesus Christ. vindicates unsable silence of the earth, rejoicing God's favor and His grace. You're worthy, yes you are, highly exalted in this place. You're worthy, yes you are, highly exalted in this place. He is highly and exalted in this place, church. Amen. Hallelujah, hallelujah. As He opens up the gates of heaven, as we pour out our worship to Him this morning, te tatalo, ya te talalo anganga, te talalo loto, te talalo tino, no mafaufau a toma le anganga. E fai mataulanga mo le atua le tai au amene, whaangalo le tuanai, all the good and the bad. Amene a tata o mai luma o le atua, a tata o mai le mamalu o le atua. Even as we live our lives, it's all about Jesus. Amen. Hallelujah. Bless your heart this morning, church.
Open up our hearts to the Spirit of the Lord is in the house. It's in our hearts this morning. Yes, it's from our hearts. The Spirit of the Lord is here. God is with us. My whole being worship the name of the Lord. Oh, Kosho Masatara Makocho. Thank you for your presence. Leafiolo Mamalu Lemene. Yes, Lord. Lord. Let the Spirit of the Lord as we open up our hearts to the Spirit, Lord. Oh Lord, Oh
Lord, we ingo, Lord, honor him in our worship this morning. Epa ia oe, mamalu oe. You from yesterday, today, and forever. Mamalu, silly oe. We glorify your wonderful name, Lord. Yes, Lord. Amen. Lord. Glory, glory. Yes, Lord. Mama Sara Makacho Tojo. Yes, Lord. Glory, glory. Alalanga fana wole tuole le chaya we pa ia oe. Le tua malos mamalu emata utia elea Seducing. Matanga Malingata Ola Wafio Epulea Efaba. Shout over me, shout over Bessie, Bahia, Tua malos mamalu emasa utia elea Seducing. Matanga Malingata Ola Wafio Epulea Efaba. Matanga
We stand in your presence this morning. Mato chaifu matapua ilo mamalu le jaya. Wale me ya yo changata fio ai malo mamalo. We worship this morning. Yahweh. We bow down and worship. We humble ourselves before you. Yes. Yes. We bow down and worship Yahweh. Yes, Lord. We bow down and worship Yahweh. We cry out Yahweh.
and worship Yahweh. And worship, Lord. We bow down and worship Yahweh. We bow down and worship Yahweh. It's honor and praise His name, Yahweh.
Moni lava, famaoni lava oi. Le fio lo nganga pa ia. Ua matou lata lata atua ia te oi. Aftai te mana nei tai au. Monia. Lo ia ia te matou. Ele mamao la ua fio. Ato te langona lo iai le menei. Aftai te whamanuia o tangata, te whamanuia lau e kālesia. Ila manuia mātou te. I loa, mafuta, whātua-tua, lata-lata ia te oi. Tai lau whamalolonga i lau kālesia le tai au.
o le whanoa noa, me whaale tonu, saunia me uma, ia le lei, le tangata e whaamau alalo ia te oi. Tuina tu sauninga yo aolo mātou tu. Tai molau upu mo i mātou. Lava no mātou whei loa i. Mau au au nalo mātou tu. Mātou wainga. Uo mai masani. Ia oelo mātou tua. Tua na ia tuisi wha manuianga. Alo fotua i mai le tele o wha manuianga. Mo tangata matau ia te o. Ai lolo mātou fia le pati o mātou ni. Ia, mana ia pe e. Wha manui atu I lok tua oi. Ia, ia le atua le nei tai au. Te I lava no tātou te ilo ia. Ai, a whailo ia te fo ile. Pa ia au auna le atua le nei tai au, mwhalatua. Ia, tāpua inga malu fo ia le au mātatua. Nai tātou uso malanga mai o tātou kalesia. Ngā luenga le maola. Ia, ia le alii. Whaia le atua fo inei aso mā naia mō tātou. Vina si au whanau ana po e whai pere fia. Ia ao whai. Ai, e le tu uan me taun whai. E ia le me le lei. Ai ele me sili atu na le lei. Ia vaila le mā naia o lou. Ala whai mai whanunga le lei le nei tai au. Ma losi le tino. Ia, toi ma losi fo I mal fau. Ia le li I nei tai au. Ia la tātou sauni e whaalongolongo I le fionga le atua. Ia, o ma ua la iti. E uma loa au. Ia, o le whaife au lea. Ale, Hosanna Baptist Church I Lungai le langi I whea. Queensland. Ia, sunga whamanuia, e o tātou whailaunga le nā. Leifo I lea to tele tātou lotu e lei, tau tele I tangai, I le pepe o le nei ainga. Ia, o le tangata fo I o le atua. O le ainga nei e tūmu I whaife au. Ia, a e whaafitai lea li, fina ngalo le atua e whaao ngā. Ia, e le tangata. Ia le atua, ia le la tale pese le ufai pese. Natu leo le upo le atua I le songo I whaife au. E mō tātou I le tai au. Yep. Oh Lord, my God. When I'm in awesome wonder, consider all the works thy hands hath made. I see the stars and I hear the rolling thunder, thy power through
fill my heart, then I shall bow with humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Oh, we sing how great thou art. Oh, then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Ebese oh, yes, ua e whapeane, ua le lei mea uma. O le mātou o mai le nei tae au, e te aoa o mai, a wai talu o na pau le tangata i le amatanga. Ua whapeo na whaale tonu wai i mātou ma le lalolangi. A ua mātou o mai le whātua ona o le sa tauro o keriso, o le manu mālo, mātou te maua ai le leinga, mātou te maua ai le whamangalonga, mātou te maua ai le whasaulotonga, o lea mātou te whawhetai ai, e le hopeless le mātou lalolangi. O le lalolangi wha moe ola, ona o le tau langa tu tasia Yesu Keriso. O lea mātou te tautala ai i le whātua, i le wha moe ola, i le tale tonu, ma le loto tele o pei o na whai maila ua fionga.
Mātou te whālatala tātu le no whaali o le alofa tū noa male loto tele. A waua uma o na tūlai le osi taulanga sili o Yesu Keriso. Na te tau ave o i lona lava a ao lona lava toto o le toto ami o tonu. E whai matau langa so se tas e alu atu i a te oe le tua e le anganga o le whama ua lalo mo le salamo. E lepe pelo lau a fio. E te whama ngalo. E te whama maa. E te whasa o loto i lau whanau. Lea mātou te mai ma le nganga whawhitai. Ia vi ia Keriso. Ia whamanu ina o ia. Watu si tātou pati mo Yesu. Ma le whawhitai. Ma le oli oli. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Whawhitai atu le team. Mole pe mwhaiona tātou watu whawhitai. Malo whawhitai. Lau tau ngā luenga. Au whai pese. Malo foi mole ngā luenga le aso ana nafi. Mātou lea e whatu au mai nei whaalongolongo atu I lau tau ngā luenga. A malo whawhitai. Ia le tua I lau tau. Te talo. Ngā luenga whai pea. I le vai aso ma le vai aso. Hamanuia le tua. Ia te whātulo watu. A bea ia sina taimi pupu lava. Whātulo watu. I le mamalu o le sauninga. Nei tae au. Su fo ile sunga. Hawhengainga. Le sunga ia le malu. Le stone to e lupe. Ia tainane fo tina o le kale sia I samtau. Se ulata. Ma lo. Talo whātu. Ape foi ona tulo watu sunga I whawhengainga ma au tau mana mea. Ia le tua e se tau au le lei. Nane foi le pa ia le nofo a tofi ti akono whawhitai nofo a tofi I nofo a ti akono whawhitai lau tau ngā luenga whawhitai lau sunga neroni sa matua onga ma sunga neroni whale ata. O le mai tau alei, a le ua maua lava noa e whailoa e fo I male sunga I te akono, a whtai le tua, sa ua whai mai tala o tala le lei. Aina te leiloa e fo I o tala le anga. Ia, ia le au sina, tai nane le mamaru lau tele o le kalesia. O se wha malosi le nei tae au, e so ni mai, o lo tau lua le o ruta, e whamanu lua tu fo I sunga I whawhianga inga ma te akono whai mai mati o te sau te nofo I luma. Ai ona o le maanga luenga whai whaatasi. O ruta o le si whai au o le matou e ka le sia. O lo watu fo I le tua ia te ia se wha unga wha perfecta. Stai mi la muliane. Ia ona sauleo ia e whatu fo se tala e whamalosi ai. Ono te tali tonu tele le ministry a tina. Mata mai ta. Tele whaiwhi au o no fwai lano. Ele ia se whaiwhi au e si deatu whaiwhi au o tina. Ta talo ia so uma. A wao ia so uma. Ia matau fue ia so uma. Na o whaolaina mai le ngā luenga asita mai ta. O le tinale ia leti cable. Ia, o le apostolo fo. Sa o mai e leti cable. Ia, o te whawhitai lai le ia lulola u tautalanga. Whawhitai apostolo ia kuki. Ia, ai mai se fo le sinia pasta lupe. E tusa maleava no ua whaatanga aima ua e tua tu luma nei. Whawhitai. O le se whaau I fia whaamalosi ai mo tātou. O le sātauro o le so. O le sātauro o le so. Ma neia ia a o onga mai le aso na nafi. O le alofa whaawhiangainga. Ma le whaaloalo whaawhiangainga. Le alofa o le tua e ala mai a Yesu Keriso mo lana e kālesia. A o lana e kālesia fo I ao I nā vātu. Ma whaaloalo atu ia te ia. E tā ua so o le sātauro.
le sa tauro so. O sa tauro Yesu e molo tātou whaoletanga. A ole sa tauro le so, e tā ua, o na o whetalairi, le fionga le tua. Ia fōlinga i tātou i lo nalo. Ia fōlinga le tangata whātua tua ia Yesu Keriso. E ese le tūlai o le tangata i le whaoletanga, mana talia le whaoletanga, au le finangalo le tua, ia mio o ia e fōlinga ia Keriso. To be like Jesus. O le mafuanga le tāua i le sa tauro o le so. O le mafuanga lo na lua, ina ia awane i mōlia ai i tātou e le fili. The second purpose of why the cross of the disciple is important is that we may not be accused by the enemy. Ia awane i mōlia le tangata i le fili. Fa maili tusi o whaalinga, lona mata upu e sifuluma le lua, fa upu e sifuluma le tas. Awa ua lafo i lalo le na mōlia o tātou uso. O le na mōlia i tātou i luma o lo tātou watua i le ao male pō. A taimi nei o taimi atali. O le taimi lava na si tia ia su i le langi a mata mai i nā taimi atali. The last days started when Jesus ascended to heaven. O lea la o lo outou soifua ma o wola i le taimi o aso atali. O le molianga la le fili o le tangata kerisiano e matautia. E whale e tonu al tangata. E ua i lunga wili o isi kerisiano. Be a molia e le fili le tangata kerisiano le wha maoni. Mea le tā uai le sā tauro o le so. E te le o amo le sā tauro ina ia e whaola ina. Wa umana amo Yesu le sā tauro ina ia tā whaola ina. Jesus bear the cross for our salvation. We bear the cross in order for us not to be accused by the enemy. O le mafuanga luna tolu e tā uai le amo le sa tauro o le so, a wai te maua le taui. Te maua le taui. Fa mai o lātou umo e tofo ina e maua, lātou le pale o le ola, wa fola ina mai e le ali. That those who stood the test, they will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. O nai mafuanga ia tolu ta jonu e tele atu isi mafuanga. A o se whātaua ina o le hamo le sā tauro o le so. Le luka iwa, lua se fuluma le tolu, o loo whetalai e sui o na so. A whaia fia muli se tasi a tea. Ia whaafiti o ia i a tea. Hamo lo na sā tauro, o na muli mai aile i a tea. E tolu mea tau sisi. There are 3 commitments to following Jesus. E tolu mea tau sisi e te tau na whai le tangata e muli ia Yesu. Wa whao ngā ina le upu so, e so ia Yesu. E so le atali i lon tama, e so le teine i lon tina. O tātou o le so o Keriso. A wā wa tātou talia ina le whao le tanga. We are disciples of Jesus. So the 3 commitments of discipleship are, first, deny self. Second, take up your cross not once a week, not once a month, but every day you take up your cross. Then the third one is follow Jesus. O mea tau sisi e tolu mole o langa o le tangata e avea ma so o Keriso. A fesili atu o oio se so o Yesu. Tonu pe te pane lo uso i au tafa o oio se so. O oio se so. O oio se so o Yesu. O oio se so o Yesu. Hallelujah. A wai ma whaina kerisiano le tangata i le tele o tausanga o lona o langa.
ai le o fōlinga mai lava o se so o Keristo. Ao ai naita, e le to iaia se mea tau fia. E itanga te o 11 wha o la ina ai furufuru lele ia. E le mawhai fo ina, e isi e whai ngō fia level wha lele atu o la tu tala. People can be Christians for life, but they are not disciples of Jesus. O lo tātou whātali le fio mai o le li. E le o fio mai o ia mo tangata fo ile le nao na taul ke si anua e se le meo lai. O lo o fio mai o ia mo lana e ka le sia. O e alo lofa ia te ia. So those are the 3 commitments to discipleship. Le mumua, deny self. Se tātou whai whatas. Whawhiti, hau ia te a. Amene. E reo le whawhiti les, ia whawhiti mai oi. Le ai whawhiti hau ia te au. Lona lua, hamo lo ulava sa tauro, ona o muli muli lea ia Yesu. O le amo lau sa tauro fai mai o aso fai so, aso uma, luka iwa lu sumalton. Every day we take up our cross and follow Jesus. Tali tono to tele, o lala ili nei aso, a tonu ili nei taimisa pisi ai, sa tau fiwa tau whawhiti, oe wha mua mua isi tangata. A wā te penga o mea wha pengei. Ia, e oso fua i ale fia fioles. Ai hamu al sa tau. Hamu al sa tau. Ma muli muli ia Yesu. Aleluia. Whaatula ula unga tonu pe i tu lala fai fulima minute pe o na whaonga le sunga le whawhenga ngā nafi. Yellow just by yetana ile Lucas Fumalfa. The Gospel of Luke, chapter 14, verses 25 to 33. La mai isi tātou tanuanga whapupu. Tauna umai tauina le taimi ya wangalo ia tea. Ia matatu la is fulima. Au fululima whaasama tau. Hallelujah. Whaupu alus fulmalima. Wo whaatasi mai ale motu o tangata e tutele. Whaaliu leo ia. Whetala iatu ia te ila atou. A whaisau se tasi ia te au. Ai le ino. Ilon te mama le tina ma le avama le whanau. Mausa mtua whawhine o lava ilona ola. E le mawhai o na whai o ia mo so. Se le avelon sa tauro mo le mulmul mai a te au le mawhai o na whai o ia mo so. O ai foi so o tau o fia fai se olo e le mua i nofo i lalo. Fai tau tupe e tutongi ai. Po ua lava na mea wha umai. Ina nei tau emu mai a te i o tangata umai mai moa ina ua tuu le wha vai le mwhai no wha umai. Wha pia mai o tangata le nei na amata o na whai ai le i mwhai o na wha uma. Po ai le tupu le alu atu e tau mo le tasi tupu le mua i nofo i lalo e filifilipe mwhai a te ia. Ma ona tangata e sifulu afe. Ona tau ma le ua sau e tau ma ia. O ia te ia tangata e lua sifuru wafi. Bea whai le ai, tu atu e ia sa wali manu o mamau o ia, e whaatonga atu le file mu. Whapea fo iso o tau a le la whai ana mea uma le mwhai o na whai o ia mo so. Ia, whamalu lua kulanga sifuru 5 minute, mea leang whanga whaka vidi e kuai le alua kuan whaitau. Whaitau lau tusipa ia bea sulfade. Jesus said, if anyone, in verse 26, if anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, and even their own life. E o lava o lato wola, e le mawhai o na vea le nata ngata e whai mona so. O le leo ni upu whai ngō whiel whatununga le li. Oi o la ika ilon tōlua. Oi o la ino i lana whanau. Oi o la ino i tangata e sili o na pele i a te ia. A ua leven tātou Kristiano o tātou malmalama le wingo le whetalai ngā Yesu. Ia aua lava na i eisisi me sili atu. Na ilo ia i o tātou o langa. Tātou te whawhitia mana onga o tātou ainga.
Whaftia mana ongo tangata sino tātou wa lofa iei. Pe a whai tātou te vai atu. E contradict. Pewhete e nai. Male fina ngalo le tua. Tātou te fia wha mua le fina ngalo Yesu Keriso. O le lui lea ale li mo i tātou. O aso umalava. E leo whai mai nā se vai taimi. O aso le savalinga wha kerisiano. E te whai ele whirwhilinga. O ai e wha mua. O te whai ele whirwhilinga pe mua seisi mea. Pe mua ruta. Pe mua lau whanau. Pe mua a ulavai. Pe mua Keriso. Ile o langa e tele ia me tātou te mana na o e wha mua. Our selfish desires always come first. O mana onga matu ina nau o le tangata lava ia. O te fia whai excuse for ia upea vai atu. Be ia la aluatu me i leisi tangata ai muli ia. O le whiwhilinga whainga tā lea le tangata sa vali leolanga le nei. Ono le nei lalolangi o leolanga, lalolangi pa u. It's a fallen world. Whai mai le whetalai ngā Yesu i le tusi evangelia Ioane o le lalolangi nei e pule el ti apolo. Mea nai whainga tā ai leolanga o le tangata e fia muli ia Keriso. Po le alo ta talo le vai aso atoa, vivi i le vai aso atoa, ana pongi le tausanga atoa, e le alu ese ai lava o loo o tātou iai i le lalolangi. Whai mai Keriso, the prince of this world is coming, and he has nothing in me. Lea ua sau le ti Apollo, ai le eisa na mea o iatia. Le winga le whetalai ngā le li, e ui aina o le lalolangi nei, o le lalolangi o loo pule ei le fili. Ai le ai ma se mea ma fai o na mōli ai au le fili. E le aisa na mātau o i te tonu iatia. The devil has nothing in me. He can try and find any unrighteousness in me, any injustice in me, any sin in me. There's nothing. E le aise mea ma whai o na sa wai ma mautu iatia. O whetalai ngā lea Yesu. Mai ai tātou. E aise mea mautu o i le fili ai tātou. O le ngā luenga la lea le so o yaso uma. E ala mai le tae au. Malona whanau nau atu i le atua. A o yaise mea e ono mautu ai. If there's anything in me that may give the enemy room, e mawhai e ona mōlia to accuse me, I ask you, God, forgive me. Whamangalo mai atia. Poni upu sa au tau talai, poni mawhauwhaunga sa au mawhauwhau ai. O ania ua ta tifanga sa whai le asu, o tea, le atua su e mailo uloto. Ina ia awana ia ise mea e mautu ai le fili te tonu ia tea. So that when the enemy comes, you can say like Jesus, he has nothing in me. Ele aisa na mea o ia tea. Hallelujah. Au le ia fio Yesu ile langi. Na ia whai atu i ona so. Iau tau atu e whainu uma. Whainu uma ma so. Go and make disciples of all nations. O e whai no uma ma so. Lea wata watu le au so o na whaafiti a te ia. Ta watu le au so o na so sola e tia ia. Awa ia talitonu e ma whai e tangata ia na tau avela na whiau. He entrusted this message of the kingdom of God into the hands of people who are flawed. Wa talitonu ina ele ali ila na whiau e tuu ilimo tangata ele ato toa. Aisea, wa ua yeile wha moe moe ola ile tau langa wa uma o na ia saunia. We are not hopeless. Amene, whairane tangata, we are not hopeless. We are not hopeless. Hallelujah. Isaiah. Ke riso lava ia wana mai le wha moe moe ola. Tonu tatu e nofo e tonu i nei aso. A po policies, a wha whea mai tae au. Wha whea le lava le wha soa. Wa umatu tupe.
Le fu tele pili e tonki. Lai wa atu e ale mafofau. Let's say to ourselves, we are not hopeless. Ta tau o tangata wha moe moe ola. Ia wha befu uwhau. Pio kau iei e ngai wha le tonu i o fōringa. You are not hopeless. You have Christ. Amen. Au te pole pa wha pio whai mai fo iau la e nei tai au le fitaui. Le se mea la afua e fua wha nau pa whai e le i. Ta ngofi tā ia. La e mo le nei aso. We have hope in Christ. Hallelujah. E lua la wha ta oto na whaunga e le lii. E tonu o le o lana whetalainga le Lukas fulma le whaafa upo e lusu lima anga i le tolu suma le tolu. Si ka pe e ale mai kisei to low love. I whaftai. O ti nā fo e pe a solo i ala tau mascara. E le whapea langa i te ua. Al whainga tāla pia o ele mwhain whapea. O ai fo i seo o tau e fia whai se olo, ele mua i nofo i lalo e whai tau tupe tongi ai. Po walawa na mea e wha umai. O ai se fia whai se olo. Olo o whitalai e su le, in the cultural context, o le nuu society ton. O ia taimi, e tā ua le whau o le olo. O le olo e malu ai tangata, malu ai se māloa. O le ala ua whetalai le li. A le whaia sau olo. No fo i lalo e whaitau o tupe. Whaitau po o lava au tupe wha umai le olo. O nei whata oto umai lua. O lo whetalai lava Yesu ia teia. O ia o le olo. O ia o le olo. A fia maua so tātou saunga le mū. Tātou te sa ili le olo e sili atu o na malos. E sa ili le olo nisi a lātou tupe. Sa ili le olo i lo lātou taualoa. O le ale tele o mamalu o sa moa o ia teia. O le ale mātanga o fia o le fale. O au tu langa i le fale whaingaluenga sa ili le olo leisi tangata. Sa ili le olo leisi tangata i o na fōlinga la le lei. O le tele o ana meto tino. Tele o ana wō, me iloa ia. O fesilia Yesu Kiriso mo i tātou nei tai au, o ilo olo. O e sa auni, whai tau li lei au tupe. Pete mawhai o na whaule olo lefi na ngalo Yesu o le olo o ia lava. Lo fasino le li ia te ia o ia o le olo. Le lava sisi olo e sili o na malu ai na ilo ia. A whau olo po fale si o ai pe on fai tau le tusi o fo ie le faungo o me lafi ai e fai tala fo ile ula nga le fai o le olo ai le uma ka mai le fai upu e lua suma le iva ina nei tau e mu mai a te i o tangata uma e mai moa ina ua tuu le whaavai ai le mawhai o na wha uma. That if you build a tower, you must count the cost, whether you have enough money. And verse 29 says, for if you lay the foundation and are not able to finish it, everyone who sees it will ridicule you. E tō e mai tangata, vai, la le ua whai le uma. E ala tuale a lope o soa i le olo. O la ele tai kai e piliki o le olo. E tā ua lea mo le ola wha lea nganga. E mā naia le masau o le kerisiano o le amatanga. A ia tili o na wha sausawa tili mā ngai matu mau pēr. Amen. Ia ua nei on fire fo ile le
mo se taimi I pupu. Ai tue vai atu lesi tausanga. Ia wale ai. Ia on fire. On fire le so o keriso. Se ia o ai le aso. E ave se ailo na ola mai le neila langi. E malu ia Yesu keriso. Pro fata otolo na lua. Po ai le tupu le albatu e tau ma le tasi tupu. E le mua inofo I lalo e Filipe mwhai a te ia mo tangata sifuru afe tau ma le wasau e lua sifuru afe. Pe a whai ele ai, tu atu sa vali manua ma maurfit. The second parable is about a king that's about going to war. He only has 10,000 soldiers. The king that is coming has 20,000. So he has to make a choice. Whether he is going to buy more soldiers to make up the numbers, or that he will say, he will send a delegation and ask for terms of peace. Ia maua le fi le mu. O lo fetalai ale li ia te. O oio le tupu es fulu afe au fitafita. O le tupu es fulu afe au fitafita. O le tupu le sau, e luas fulu afe. Sili atu lo na malos. O lo fetalai ale li ia te ia. O ia o le tupu le sau. O taimi o le cultural context o taimi o sa e tu tonu. Manu uma I nā taimi. E iei me tau o vassal kingdoms. V-A-S-S-A-L. Not vessel, vassal. O tupu e whai tau langa I isi tupu. Ma malu ai le wha manu malunga a le tupu le sili atu lo na malos. Whai tau te whenga inga tuai. Lisia mea sa to sai le tua I tupu o Israel. Awa, wala to wo tu la to fa lang lang manga fai wo so fa mai se tupu malos. No le fa tongi atu tala mai aulo le malu malu ai ave po le tupu ai kupito po se tupu Asuria ina ia fa malu malu ina ia saule au tau ai kupito e leo ai la to matua to asale atua ile mele na to sai I tupu o Israelu la to te faia. Wa lea I ese atua ya Israelu. Wa tuu ai lo fatu tuanga ya ai kupito. A leo feta laileli. A poto le tupu lea tamai tupu. E ave le ave faola I le tau. If the little kingdom, the little king is wise, he will send a delegation and make peace. O oi ma o tamai tupu. O le tupu leo, o le tupu malos. O ke riso o le tupu tu mau. A tātou fia ola. Tātou watu le tupu leo. He is king. Tātou muli ia te ia. Tātou whaitaulanga ia te ia. Tātou au ia te ia. O a uma mea ia te tātou. Tātou te avatu le tupu lea. O Yesu Keriso le tupu. Hallelujah. A whai ele ino I tātou I o tātou taito lua, tātou whanau. Huso tu hangane, tu whawhine. E o lava I o tātou ola. E le mawhain tātou muli le tupu lea. O le fasilia le tua mo tātou. What do we have to give up in order to follow this king? O le ale mea e te tuina atu. O ani mea te aveseina. Ai tuina atu atoa oe. I le tupu o tupu. Whetalai ngā Yesu. Se fia mulmuli a te au. Pawhiti o ia ia te ia. Amolon sātau. Yaso whaiso. Muli mai e lea ia te. O te tari tonu o le neima malu tele. O tangata e nau e muli a Keriso. Ta ilo po Jesus o lala mai le aso le nei.
e whapea mai o te lefi a vea maso. E eisi tasi o i. E eisi tasi te tono le nei potu e le mana o e whai maso o ke riso. Pele le ial whai masiaki. E eisi o te tari tono o tangata. Uma pe a whai o eisi o whewhe whapea mai oa. Le ia le ai ase si e whasia oe. E nau tangata e whai maso o ke riso. O lea sa o tairiri e pe ei se ale me whaingatai e nau tangata e fia mulmuli a Yesu ai ei teimi e whaavatu ui ai la latu savalinga. O le teimi lai whaapeonu wha le tonu ai. O le whaavai ei lea. And I find most Christians want to be followers of Christ. They want to be disciples. But in their journey they find obstacles. O isi la mea ia e whalawelawe mai. E leo ni mea whai ngofie. O lesi kerisiano wa levan fia tuulo na inupia. O lesi wa levan musu e ula ula. Te loa ele ngisi ko e ula ula ngi mea. O le ase whainga ale fili o loo tuu to tono o le tangata e ala ai ona whainga tau na vea ia maso o Kiristo. A o mawhau whauma o mana tu natu la wau savalinga. O sa savalinga umi. Ai o le tele ia o mea o ki koe pe paha koe fo ianga i kua. Ele o loa mai ia isi tangata. Ai loa le tangata ia e fia tau mawhai o tuluma. Ai tau o kulo i se mea lea ia koe. Fo i mai tua. O kai uma e suru limingo. Hallelujah. Ia, dara. Na o sa ili pe ai se a. La se fe soani mo se tangata fa pena. La se fe soani mo se tas. E nisi o fai o la to deliverance. Ia uma to foi o le mea tas. O la se fe soani. Lele ngā luenga le nganga pa ia e whai e ina ia tuu ai le alu ma pa u ma toe fo i tua. Hallelujah. O tau le mua Timoteo lon tau pue wha. Inai whai upu mua ma le lua. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Le apostolo ilona tarifa le nganga. Mai ua fitalai mai le nganga. O na toe asoe, iei tangata o le ao ese mai ei le whatutua. O le popo lenga la, a whai ei se tangata e whaavatu ia pia whapenalo na soifua. Au na o mai teimi whaingata, o na ia tia ina leo lo na whatuatua. Leo bo tātou whea ngai talu neina o so mai wha mai o le COVID-19. Tātou wa ai ei le matau tia o mea mwhaia na control ai le lalo langi. Pule ai le lalo lang. Tasi alfa tonunga ale malo kapungi uma mea uma. Ma faula iai I taimi whaingata. O taimi ua testa I le whaatuatua o tangata. O na whai ei leo le filifilinga le tangata. Pe mana o e sefelo na ola I le lalo langi nei. Pe sili atu ia te ia. Lona ana ia Keriso. Awa o taimi whapena lea tau tala I lea fionga lea tua. O lo whapea e alana o ese, they shall depart the faith, giving heed to seducing spirits. O le upu seduce, le wha sa moa o le wha tōsina.
o le whaatosina. Whaatosina e anganga o le ti Apollo. I ire le tusi lea i le upu mai le ngangana e len. E whaawinga i le upu lea o le whaatosina po o le whaase esi. Ona winga e whapea o le wandering, misleading, leading into error. O le tai ese ina e te tai atu i le mea se. Le winga lea o le upu o loo whaawinga ina o le whaatosina. Ka whapea lea, o le mela lea o le atupu, o le a whaatosina ese tangata mai le upu moni, ona o le fefe i mea o le lalolangi. Hallelujah. Le Yesu, amene. Le la uma. La tanga ila le fata oto e fitu. Au le atu le fata oto e fitu. Se i te whaiato si na whamtalanga le whai upo e lua o le moti mo te mta upo e whae. O loo whaapea wala na o tangata nei o loo lato tautala i le pepelo, in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Ua susunu ina tulo. Ia le mele ta o le conscience. Se le lopo le ale. O le loto fuati eifo. Ia, o le loto fuati eifo. Ua susunu ina e pei o ua susunu le ua mea mafu. Le ua mea aasa. With a hot iron. O lona winga. E ile tangata e fia mana e whai maso o keriso. A ua susunu ina le loto fuati e ifo. E le ua mea a asa le fiti. Their conscience has been seared. Tangai fo ili whailonga ina o manu fo ile avatu le ua mea asa. Sunu wai e le tino. Ia, whai maitala isi o le au susu o le tuspa ia. Sa whailonga ina wha pena ia nisi o polonga. Ia sungu lea ki Apollo. Ai whai mai lea fionga lea tu o le anganga pa ia is a seal in our hearts. O le wha mau whai longa le anganga pa ia. E sele le leo lea tua. E sa wal ki Apollo ka umwhai susungu ia wha maka tangata e wha maa. Au le anganga o le tua e sa wha mau whai longa le anganga o le tangata te tonu ia te ia. Hallelujah. Se tanga ila le fata oto e fitu. Mo o tau o skola o le tuspa ia. O tau maasanin fai tau neim ta upu. Te tonom ta upu e fia tama. Ia ma le tupau ali e fai tau. The men like to read Proverbs 7. O no nei fata oto e fata tau le mele o le seduction. This chapter is about the spirit of seduction. Whai mai whai upo e ono. O le tala lea whai mai o le poto. O le poto lea tau tala. Wisdom is speaking. And wisdom is seeing things. Whai upo e ono. Wa le wha malama o lo ufare na uwa ai atu ai le mea whamata upenga. Whai upo e fitu uwa ai atu lea. Ie whai ngofie o iloa. Tau lea. Tasitamo o leisona ma whau whau. Out in the open. Wisdom calls. O fai tau le mta upu le. Ma batu tono al tusba ia. Pe fai a tala nga i tamaitai. Pe o tamaitai ia represent le leanga. Au tama loa ia represent le lei. O ke le fia fia. O ke le fia fia. O fa o lainga i tamaitai. Na fa fai awa o il tamaitai. E tā ua ia te au le ministry, the women's ministry. Whea ko anga le aifa finge ai longa ingi lok. Ha mea mo ianga. A le aifa finge le ingi lok. A malo tina. A malo i lau tu pāle. Talo mane. Fautua. Ha me le poto. O le poto lai le tu se fata oto mai mtapu mo mo tau fai mtapu iba e ta o le tamai ta ele o manino mai fa sa moa e fai tau yai fa
that wisdom calls aloud. She raises her voice in the public square. O le tamaitai le poto. O lea la e tautala le tamaitai e whautua ngai le tama whaavalevalea. E whae tete le tamaitai wha le tōnunga. Whaamalama nau wai e tua i whaamtau penga no wai atu le i e whaingofie. O le wha, le lattice, tōngo ngā e iko whale fo i le e whaamalama e pe e mea whaapea lattice fo i ngā e nunga le whaamalama. O le vaai le poto, i le vāo mea ia. O le whaamtau penga lea, mo le nus. O le mea fo i le sisi eitu lau i al tangata. Sa lau vai atu le poto i le tama whaavalevalea, i le whaamatau penga lea. All that wisdom sees through that lattice is a noose around a person that's been seduced. Le tangata ua whaatosina ina. Alu whaavalevalea. E malifai upo e valu na ui ana i le ala e lata ana e whataula i ngā ala. No fo alifa fine. Ia, o manino e tātou, so ese. O isi pi mga o tofo le mea pa ua ele angasala. O le poto vai mamau atu ana i loa. E kaunga o kami sisi mea, au ke o soku i. O le mea leo tamu whai whamtala atu. There's a process. E iei le whaangaso longa na laio na o le tangata i le mea wa le mawhai e. O mana o e fiasa o loto. Mana o e muli ya Yesu a o le mawhai. O le anganga leo le whato sina, e leo se mea na whato a tupu i o, wa lewa o na whaifai mai leo langa o le tangata. Ti ngāo na wa ai atu, o le mea se le mea lai alu iai, a lahe halua. A lahe halua. Ia la uma. Ia, o isi mea uma wha mea wha cinnamon longa moenga, kisi atu iai. Verse 21. With enticing speech, she caused him to yield. With her flattering lips, she seduced him. Fasa se ia te ia, tonga fiti, to sina o ia, ona la ngutu whaole ole. Lua sumale lua, muli lo o ia te ia pe ole povi, walu a fasia. Peto ele maa moe e alu e pe a fasia. A fe mei ole alu ole tangata ua seduce, tangata ua whaatosi na ina, ki nganga malonga maso, ai alu ale mese se oki ai. Pei o le povi, e leo whaatosi o le mamoe, wa le mamoe fi le mu, mai pe o le povi. E laku ale me oki ai alu a. O le mela le whapenga whako a whai, na whai mai lesi aso, lesi tausanga. Lesi hausanga, alua ia. Wa kele siango la ua manga o fia muli a Yesu. A ua lema whaina tu. Wa fiu e anapongi. Wa fiu e tatalu. A koe la koe pa ufo i toi whai almea na etas. O le process of seduction e le se mea whatu a tupu na po. O le mea ua leva na savali mai e tangata. Ngā luenga le ngang pa i ele nei aso e whasa o loto i tātou. Hallelujah. Vai upo lusu ma tonu sa ia ati le ui lo nate. Till an arrow struck his liver, as a bird hastens to the snare. He did not know it will cost his life. Se ia ati le ui lo nate. Pei ona whaavave, atu le manu le mai lei. Iau te tono lo iei fo mai I malama lama I le function o le liver. People here who know what the purpose of the liver is. Gale au ngā o le ate. O le si au ngā tele a tulou o le ate o le. I tō tonga. I le upu wha e pelu. O le ate e sauai o le mea sili o na mamafa. Po le tō tonga sili o na mamafa. Ia, o le ufai tau atu ai tā lau. Le fai mai sa o tō tonga umalawa I tō tonu o le tangata. O le tō tonga sili a lea na mamafa. O le liver. Po le ate. Tulou.
A whapela le tala wha Aramaic. O le e ele le tali tonunga o le ate o le nofuanga whaalongona. It's a seat of emotions. A whaitaula le tusipa ia. Ba su e iai nisi o whaitau o le lo whaonga ina i le tau le upune nei po le totonga le o le liver. O lo whaonga ina i tonu o le tusi o Ezekielu. E whapea, e sau le tupu o Papelonia. E alu e o so whainu, o so whai e ma Israel. E tau mai o ia le mga ala. O na tū lea. O ia lulua na u. O ia hilo fo i ata. Ia, o mwhainga wha meo divination, wha taula itu. O na tango lea e filifili ma wa ai i le ate. O lona winga, sa iei tau tununga i nao na po, o le liva e mawhai o na tau mai, le tūlanga o le manu malo, ma le whai ina. Po o le tūlanga o le me whai, ma le me le whai, ia o mea ia tangata wha taula itu. Le tau mai le fionga le tua le tusio, Ezekiel. O le ngaluenga po le function o le liver i te tonu o tō tonga, e mo le wha mamaina, le ave se me o waste products. E te le ala maisi, me langa le o se fomai, te o se ngawhai atu ni tala, te o wha se ina isis. Ai o le si lea main function po le au tū o le liver is for filtration. Wha mamaina, ave ese ai, a tū lai le wha lea nganga. A whaina la le liver. Pi a tau le ate pe kau me ia i o tatino. Wa o sa moe whapese o le ai ake. Alongo inga whai, e pala ai. E le tio, foi whai le tala a tangata. O le longa winga i wha le tonu wha langona. A whai mai la ua tū ai le u. That a dart, an arrow, struck the liver. Le alu al kama i le whaasaseng. Whako a kua i ale au. Ka whaapelo, ui, e ki ngale mea. Wa tele la lona mana o e whaasa o loto. A ua le mawhai. Wa mau le mata sele i lona hua. Wa avea o ia mapolonga a le angasala. O le ale talia tātou mai le atua mo mea whapena. Nā ia sisi tātou te atu e nao Kiristo. Hau Yesu. O le ala lava se mea tapuni lo lai. Po umasu li minut. O le ala lava se mea pa iatu i le atua. La ulava sabalinga to tasi pe fo i si o tō lua. We examine our hearts every day. Taimi o le tatalo, taimi i panga noa ma le atua, o lo taimi nā te su e ai, ta mā, soso ni mailo wanganga paia. Help us, Holy Spirit, identify anything that may cause harm into our spiritual life, that may cause us not to overcome. Ia e su e mai i lo uloto. Search me, O God. Know my heart today. If I peo na o iloa, po le ase mea, o lo avea ia umapolonga i ngā luenga le whiti. Nei tai au le i whau maina. Te wala au atu ia rita sei. Te mai, whaamala mole ape i eisa microphone. Tai lau sung tupe. Se upu. On a whai leo le tātou ministry, is that right? Yeah. Taulunga I langa le lo mai, oi tua i o. Amal mole. Yeah, it's we minister together. It's a silima ministry. Tai lava le apostolo, ma le senior pastor o lupe alo le I mole nei, avanoa ina ua mata talo matu watu le lii se upu e wha maalosi atu ai. Ona na whai mai ia apostolo, e ai le tau leadership e umana whai
pe a uma le neiva yaso. O whaatasi mai ai ia tau whaiwhe au ma siofu mana mea i le tau konfinisi. Ma tatalo ai la ia, ua ma blessa i le amatanga le luanga nuenga sa mai ai, i le lua sosoani mai i ma ua, i le mātau mawhainga fo i le ma ua savalinga. Ai bese mea na tuu mai ai i lo uloto, me lo uanganga. O le whai upule mai le Isaiah 54, 2 verse 3. Apostle and your beautiful wife, Lupe, senior pastors of Livingstone Ministry. The Lord is saying, it is time to enlarge the place of your tent and let them stretch out the curtains of your dwellings. Do not spare, Apostle. Lengthen your cords and strengthen your stakes, for you shall expand to the right and to the left, and your descendants will inherit the nations and make the desolate cities inhabited. Verse 4 says, do not fear, for you will not be put to shame. Aua e te whewhe apostolo. For the Lord is raising up in the ministry that you have been journeying in from there to now, the next level of what he wants to reveal to you in the ministry of Ma'aola. My son, you have been faithful with what you have been given. I feel the Lord is saying, it is time to move in the fivefold ministry within this denomination. Raise up, apostle, the prophets. Raise up the teachers. Raise up the evangelists, raise up the pastors, for this will strengthen and this will make the work of the Lord grow wider and deeper into the things that God wants to reveal to you and your congregation and the work within Auckland City. E yele calling a little ministry. Le no te tonu le territory o lea. The ministry is to Auckland City. And so, Father, I thank you. I pray for the apostle and his wife and the ministry of the Holy Spirit. Thank you for causing him to go wider and deeper. He will experience the deep things of the Holy Spirit being released upon your son and your daughter. My sister Lupe, though you are my sister-in-law, God has a calling upon your life. You have a prophetic gifting that the Lord wants to release more. There are signs and wonders of the Holy Spirit. O tele mea o le anganga pa ia o faali atu ia te oe lo uso pele. And the Lord is saying, write them down, for there is such a time that you will release those prophetic words over people, over family, over nations, because you are both called to the nations. And so, Father, te whawhetai le la loto maolalo, te whawhetai le la loto nau te maa, e connect lo loto e te tonu ia te oe. So we pray, Holy Spirit, have your way i te tonu i lo apostolo, ma lo au auna, to raise up the daughters of the house, because this is such a good place to raise up sons and daughters for such a time as this, that you have nothing to fear, apostle. I am with you. I will lead you and guide you by my right hand. Thank you, Father. Will lead you and guide you into all wisdom. O te whawhetai le la loto tele, o te whawhetai la loto whaalango, dependency in you and on you, Father. Jesus. Lord, I thank you for your anointing for the next level that you have for their leadership team and the ministry of even bringing over
Father God, Livingstone and Esther, o te whawhetai mo la ua as well. For you have called them to be like arrowheads in Samoa. They are like arrowheads that you are leading and guiding in our nation, because the nation of Samoa needs the arrowheads. So Tamar, I pray, strengthen them in this time. Strengthen the arrowheads that you have for our nation of Samoa. For God is going to do a mighty work in all our people as we continuously stay close and stay connected to the vine. For John 15, verse 5, I am the vine, we are the branches. If a man remains in me and I remain in him, he will bear much fruit. So, Father, I thank you for the fruitful work, but there is more fruit to come in the Ma'aola ministry, as well as the ministry of your pastor in Samoa as well. Lord, we love you. We thank you for what you are doing. May your name be glorified and honored. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Tayesu. Well, that's the word. If I'm malosi in a palautele, me wo faya kiriso tantono matango fien me wo yelenga luenga maola ai esilia tu isi me lo finangalo le tu ai. See, extend and lengthen your cords. But usually when we are about to go into such places, we need to hear from God. Why ia me falo lave ai ni me tatu te polokai tonu pe o me ona ta u ele au le nei ta e tawon tatu watu wai ile tua elena o faife au tatu umalava tangata umole kalesia. Everyone has a responsibility. Lo tofu le tangata male matafa yoi I lo lava soifua fa leanganga. In your own private time with God, you make a change, it brings a change to the whole ministry, to the whole church. A whaia tangata tu o tasi, tofu tangata tu o tasi, malana suinga, ona whapea leo na manuia la ngā luenga atoa. Lasa meo whailoa tu le ngangpa ia, I lau finangalo le nei tae au. Lasa meo lo whaavatu ia I te fia muli muli ia ke risu. Al watu ai eise me fale ton. Na oe ama le li. La tatu tal. Talo I forever tangata ia te. Atu I le tu. Mai tatu te o atu male loto tele. Le nofo ali o le alofa tu no. Hallelujah. Lo matu utua. Matu watu whaatasi o lau whanau. Fatu tu matali ton. Matou te mana na o e avei matou maso o fa maoni. Iaso uma. Fa fiti matou ia te matou. Ave o matou satou. Muli muli atu ia te o heke risu. Pangale iei lava teimi. Fa avatu iai. Poloka ai le matou savali. Ona oni mea ua leva ona whaato sina I nai mātou ele fili. We ask, O God, that you identify, Holy Spirit, anything that we have been seduced by, that even now becomes an obstacle. It even becomes a stronghold. Wa avea maolo malosi ole fili. Wa whaingata ai ona la atu I lesi la sanga. Holy Spirit, we ask for your ministry this morning. If ali lau whanau, ali atu ia te ia. So sorry mai. Tala no atu o I le tua. Hai atu I le li ipo le hata watu ia te ia. Tau tino. Aua le fo I le whaalau te leina. Na oea ma Yesu. Ta watu ia te ia. A whaio tu ina nau. Antu ina nau leanga.
A whai o le loto whamasino, a whai o le whamawalunga, a whai o le maitaita. I also call upon the young ones. If there's anything that the Holy Spirit puts in your heart this morning, any addiction, and you want to stop, you want to be a faithful disciple of Jesus, tell Him right now. Tell Him. He's listening. God, I want to be set free. I want to be set free. I want to move forward. Thank you, Lord. Take me back to where it began. Uproot. Kau fitalai atu le nganga o le atua po whaari atu se ata whamanatu atu taimi na amata mai ele nā mea atu le atua mahangalo mai le amatanga mahangalo nisi might be when you were in your mother's womb nisi taimi o le whanau mai o tau ave mai me whaasolo i tu tonu o ainga e nisi ainga e whaina i se mai mana maliu lesi mai fatu les pena fo matu ainga. And I took the time to come to the Lord and I asked Him, have mercy on me and my family, my brothers and my sisters and our children. Mangalo mai leale amatanga mai o le name fa lama yo matu lotu. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. The altar is ready. The altar is ready. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I should pese le foi pese. So tu lava no oye na mi se talo le taia. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Thank you, Lord. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your miracle working God. Jehovah is your name. Mighty warrior, mighty warrior.
le nganga le tua. Atanga le nganga le tua. Alue atu lo finangalo. Alue mai atu tatu tatu tas. Hallelujah. Sheka malaratia takapa sete te. Rama katete. Esa manas. The ministry of your Holy Spirit upon your children. That they come with faith. Folatu o mai le fatu tua. Tali tonu ke riso na oe. Na oe te fasa o loto lau whanau. Na oe te aveseina. Mea ua leva no toto le fili o matu o langa. Matu te vala watu Yesu ke riso. Lou toto. Fama mai lau whanau. Fasa o loto lau whanau. Fasa o loto. Le suafa manualo ke riso. Wala mai o ainga. In the name of Jesus, we call upon your deliverance. Laufa malolonga malaufa saulotonga. Imai fale ainga. Oanga sala fale ainga. Oanga sala tufa solo. We call upon the name of Jesus. Laufa malolonga. Laufa saulotonga I laufa nauli neitaya. Minister, Holy Spirit. Minister. Wala watu le au whengaluenga. Whamolmole pe mwhaina su mai. Tato ngalue whatas. Talo mo whana o le tua. Ole. Lord Jesus. Lord. Taita ma. Lord. Aftai. Motolo. Watana. E te whamaro, e te whasaro, e te whamanuia, e manu, suwafo Yesu. Thank you, Lord, for your anointing. Aftai, tuia te ia, lo file mu. Te vesi, e wha aua tuku langa. Thank you, Lord. We set your son free. Hallelujah, what in the name of Jesus. Your healing. Healing. Set free in Jesus' name. Set free. Be set free in the name of Jesus. Be set free in the name of Jesus. Set free. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Taita ma, malolonga I watali. Aftai, wa pei, wa eli lunga, ma beesi, wa tia, le mano le suwafo Yesu Kiristo. Elo watali o le sofa maon, le tua, e leto yaise mea e ponga tia, e avea o ia ma au fa maon, mano Yesu Kiristo. Bless him, bless his family. Bless the works of his hands in the mighty name of Jesus.
We ain't know what to do. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ese me omna, ese tali. I thank you, Lord, for your healing. Taino whamalo longa ino whawhawhila. I told you two in agreement in the name of Jesus. Suwafo Yesu. Whamalo lo. Whawhtai e te poloka ina ngangapa ia. Leo be pelo le fili. Ai te tu ino whawhawhile le leo le whatua tua. Male talitoni. Le suwafo Yesu Kerisu. Whawhtai fa matala ina lana fa longo ya te oe. You clear her hearing in the Holy Spirit. The word of faith continues to sustain her in the power of Christ Jesus. Thank you for your healing. Lord, I rebuke in the name of Jesus the root of the sickness. In the name of Jesus. You are a warrior in the name of Christ. You are a warrior in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Hallelujah. Manaya yol tala pe telu nai. Fai mata upo ono tu sia Yohane. Awafo sa to tele aso. Ile ngata e to tele tangata na ai. Va venga na faya ele tu. Faya tu lo Yesu olo tino le areto le ola. They were sweet falongo tangata. Awa foi o le upu mo tātou le nei aso. Oe mautinoa, oe muli a Yesu. Na ua whai le tala lea pētelu, ina ua whai atu Yesu le so o sifuru ma le lua. Ai se hame tau te le, hoa ilo le vaenga la ua atu. So even the 12 disciples, they followed Jesus. Faya ya Yesu. Oh, itangata lana ai I muli mai ya te. Fai le petelu tala lea. O ai a matou wo ia. Tau tala lo petelu ele ole ai nga ole a reto. Al tangata wo fa longo ile. Ole mele mana o ile atua. Lela fatino le famantunga. Tātou te ai le famanatunga. But the truth is, it's a word of God. Langai whaalongolongo uma tangata. Au le tangata e o ilona nganga le upua le atua. Tangata monial na le ngata muli. Au le ai I le upu. O le ola. O lau su mai voi lani wala au ni nei taia. E lei titi le atua. Langa na lana e sau le wala au. Wala ngona e o ele upu. Wa fia maua e lou loto le upu. E te ola e. A whaiva lau nai tei tua o le te tonu o le fale le nei. O e la ngona I lou loto le fetalai o le upu. Ua fia ai, ua fia inu lou loto I le fionga le atua. Anai ai o lou muli e moni ai le fionga le atua. Ine nei tae au. O mea tupu lola. Tala ia te oe. O le pule lai le atua. God is in control. Mea ia tupu le lalolangi. E toe whaava aia ia I tātou. Pe moni la tātou whalongo I le upu e ola ai. I tātou. Mele le tae au. Lela matal fa mantunga ia la tau leo inuma. Pai mai lo Yesu o lo tino le nei o le a reto le ola. Sawe ai. O lo toto ua whamalingi ina sawe inu. Langa o le manai ia o lou fia tau sami I se mea tau sami. Alai te la ngona ina le au ngā ia te oi. So what about the word of God? What about the truth of God?
If you are willing to hear the truth of God, what a privilege we have today. Tātou maua le avanoa, tātou te whaalongolongo. E lai titi saunoanga le whaife au. Ai a whaala poa nei, ma whaamanomi nei e lea nganga o lea tua. E te alua, te nofo I lau taavale, te taoto I lau fale, e tau tala tala. E ofo I whaife au ia, e ofo I a te au. Le mānei ai o ata whaalongolongo le upo le atua. E toi pi, e toi la langa mai mea fau I lota. O ina, e tau mai ai ata ita. O ai ati te whaalongo fua I ai. We are all in this world. Whether you like it or not. You can hear negatives in this world. Whaalongolongo I ai mea le whetaui. Ai a maualo ua manoa te whaalongo I le upo le atua. Whai le manoa wa e whaalongo I le fionga le atua. Aluma oe le upo le atua. Langa ne I manatu tangata I muli muli. Ia. Langa na toa tele so na muli muli. Ala whai tau le Ioane alono mtau koe ono. Toa tele so na muli muli. Nana whai ato I Yesu olo tino le mea ai moni. A matalo na mui mui. Pamau mo mui mui. Le mui mui ngala na tutua ne lo nunga o. Te lo fai ngo fia ia na to sina atu ia isi tangata. Fai mai lo tala Yesu. Me o kele I filifilia ea le to se fulu ma le to alua ai ko akasi no no winga even the 12. Ia ia le ko akasi se valongo. Te wai manatu o te la vers fulu. Au mea ia tutupu I lau langi e ngsu e lau whalongo. E whai ala ma whaamanatunga na tātou ai. I na whaamanatunga tau mai a te tātou. Au mea mo I au lau savalinga I le aso ma lau whaalongo ma lau whai tau tu spa ia. Tau tala atu ia te oe. Ia fionga le atua e olai oe. A toa malo ai. Whaamole mole tātou. La toa lui vala au in whaina e la ala titi mai ia I luma ia e tu se laina wha mole mole. Whaini laina se tolu. A mole mole. Oe vai leama noa lainga lei luma ia ua nei. Na le tolu a laina e nei fua i. Me o loa lala mai ai. Whengainga. Whaina o se vai, whaina se vali atu le whaife au. Patua le whaamantunga. Ja, toeval van mijn toe. Maar vertel maar toe. Tijd te vertellen je maar toe lot. Maar toe van tino in de voor in de van mijn truina. Olo tino malop tot. Olo van mijn tunga. Olo upumoni mooi mat. Maar toe te ai, maar toe te fe. Halleluja. Wow, whapela mo na lofa mai o le atua le lalo. Iau mai no nalo e toa tasina i le whano sasi whātua tua i atu. Maua i le olai. Whapapau. Hallelujah. That Jesus shed for me way back on Calvary. Oh, the blood that gives me strength.
Lava non nei, a tu salia, famana tunga i suafol tama, le alo, malenganga pa ia. Amene, talia faman tu. O tuia mana manuia o le tua, mai e ia tau tau lona manuia e whamabau e whamta lava. Amene. Tatou whamantunga, whamanoa. Na lao aia le tua mo oe i le nei tae au. Su mai utala mai au. Nau, tonu laina. Apana mon. O Yesu, na malingi mo au. Mai le atua i le lalalangi. Wa ia wina mai lo nalo e tas. Lona filangalo ina ia le whano. Le tangata e whatua tua ia te ia. Na wala wina oe. Na wala wina. Tātou te muli muli. Awane i ustai oe ia te oe mau ia te. Tātou te amo lona sātou. Ma muli muli atu i ate i. E iei le mamalu o le atua. Talia le whamanatunga i nei tae au. E le suafa o tama le alo ma le nganga pa ia. Amene. I le maunga o Kalevaria, o te manatua o ina
Mama imamoe Nata itaina mafasia Talu aile tangata Ia toelele imalea tua Ole totona masamai Ikale Maria Toto le fea maina E ola wasamiai Ole toto le o keriso Na tongi olai Tato sala ua o malaloai. O tuia mai e atou taulona manuia e whawavau lava. Amene. Taurona moina E ma e ule mamafa O sapali matau bau Le sa tauro e mamafa tu Tui fauna Saia te ia leola. O leola foi. O le malama lea. Mai o le malama e le mawhaia e le pouliuni o na overcome. Mai o i latou uma talia. Whātua ia Iesu Keriso. E maua e le tangata le nā le manuia. Ta uai o le whanau a le atua. Ai mai inu i le whamanatunga. Whamanatu ia te oi. Ai tali tonu mai whātua ia Iesu. E tau whanau oi. Na te le tu ua oi. Oi o le atalii, po o le awhawhine, o le atua. O loo i loa ao, le whamanatuina, o le ola leo Keriso. E malama i lou pongisa, malo pongisa, i le ola o Keriso.
Melea, talia le whaamanatunga i le nei tae. I le suafa le tama le alo ma le anganga pa ia. Amene. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. Sing it again. Oh, the blood of Jesus. Of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. O tria mana manuia o le tua mai e atou taulo na manuia e whaapapau. Whaapapau lava. Amene. Thank you for the blood of Jesus. Thank you for the blood of Jesus. Thank you for the blood of Jesus. It washes white as snow. Thank you for the blood. Thank you for the blood of Jesus. Thank you for the blood of Jesus. Thank you for the blood of Jesus. It washes white as snow. So yes, you hold my life. So yes, Whaingatāia nei loa e tangata Iesu. Ana lea fio mai le nganga pa ia. Le loa le tangata le alo le atu. Mai na sau I lona nu. Ai le talia e ona tangata. Finangalo fo yo le atu I lana I kalesia. Awane e pongisa I le ali o Yesu. You have to know who Jesus is. Nanga. Pawala manoa e te malama I a Yesu. Ina ua fia lo loto e talia le anganga o Yesu. So le nei tai au, au I ai le whamanatunga.
o le areto malewai o le whaamanatu o Yesu ia te oe. Na alua le ma le upu o le atua, alua le ma lo oli oli le alii, o lo malosi lea ia so. Me le atalia le whaamanatunga i le nei tai au, le suafa o le tama le alo ma le nganga pa ia. Amen. Na o toa tuli ma whaapau ilona sa tauro. Tuia man manuia o le atua, mai ia te o tau lona manuia, nei ia o i le whaapabau e whaapabau lava. Amene. So atuli ma fa
Ai ai mamalu le tua le taia. Ela ngona lo na nganga ia te koe. As he's so close to us. Lata lata ia tato. Talia fo il fa manatunga ile oli oli o lo loto. Tangata fo le yas. Mele tato talia fa manatunga. Ele suafol tamale alo malengang pa ia. Amen. Watu man manuia le tua. E ya tau no manuia fa babau la ba. Amen. Bala au tato tulai fatasi. Tato wa batu le inga o le tua in nei tai au. Lift up your hands and worship Jesus. Ina
Tai lava no mātou tūla I o luma. Tai lava no mātou te langona lo whetalai mai. Tai lava no mā te whetalai ai perwhetanga mo I mātou. Ei te whamanuia I mātou I lo tino ma lo toto. Lo so I fualea mo I mātou. Lava no mātou te mafutai. Le ngati tonu le sauninga. Pea umal sauninga mātou te ai ma mātou feinu ma mātou mafuta vatas. O I mātou lava o tangata. Tai lau kālesia. I lātou lava I leik tū ma leik tū la lalolangi o lo mātou tapua I whatasi le nei taia. Mātou tutalia ina lo whetalai mai mo I mātou. Mātou telangona le whaamaua lalo mātou loto iulu. Tātou malagu whio e manuia. E lunga lau e kālesia o I mātou uma. Le manuia o le tamā. Le alofa tūnoa o le alo o Yesu Kiriso. Le mā whanau lo nganga pa ia mo I mātou nei. E o I le whaavavau lava tātou ala langa whaatasi a mene. Mai se pati mo Yesu. Tātou alala mai lala. Iawi ia le atua I nei taeau. Ja. Ta pēfo le tātou masini wha mole mole. Whai tātou wha silanga. Ja, ona o kalame o le nei vai aso. Iau mona.